Assalamu alaikum dostlar da bir жолу. Мына азыр буйруса сменді açıp мына сменді эмел açtık. 4 минут болду. 4 минут молотокко койдук. Страна открыть кылдык. Эми буйруса жолго. Трасса çıktık. Şu trassadan gidiyoruz. Проедьте 29 километров. İnternet açık kaldı da koy. Şunday şunday olup getiririz. Hazır buyursa 617 kilometre daha жүрүшүм керек. Biz Lyon деген шаарга жетип калган турбайлык көрсө. Lyon деген шаарда экенбиз да. Франциянын Lyon деген шаарында. Картадан көрүнүп атат да. Круиз контрольді 84-ге қоямыз, как экономичный режимде айтылады. Если что, жұмыс бойынша сұрағыңар келсе, мага комментария калтырсаңар болот. Мен жұмысқа киргизгенге жардам берем. Лантана деген компанияга. Жол жобосун айтып коем, кандай кылыш керек. Dagı jерлер болсо тарткон видеого.